Kanti abantu bayiqhwabele izandla impumelelo yeProteas kwikhasi lethu leWhatsApp. Nami ngibongisa iqela leqakamba lase South Africa ukuthi lishaye iNgilandi. Siyabonga kakhulu siyiningizimu Afrika. Inhle kakhulu iperformance iProteas eziyenzileyo kule test. Hopeful ubheka phambili. Sizayiqhwanqulula senqunqele egoqweni eEngland. Siyabonisa ukuthi icricket le yenzelwe thina. Masiqhubeke izandla liqela leMzantsi Afrika lisebenzile noko. Lonto kwengaske bade baza neWorld Cup bafana namabhokobhoko la. Siyabulela kona basebenzile kakhulu ngobetha iNgilani. Ingilani ayingoma kwenkwe nje. Basebenzile boys. Siyabongela kakhulu amaProteas ngokuwina sithi nje England asidlali nani nje England. Siniqale kwi-rugby sanishaya ngo-32-12. Njengamanje sikwi-cricket sizonishaya ngo-107 nonke wama-runs. Ngiyabongela amaProteas athe awina betha iNgilani. Kodwa sethemba ukuthi ngeke awine kuphela kuma-test matches kodwa azowina nakwimidlalo njenge-World Cup nje kanje ngeke awine ama-test kuphela. Ukhuluma noBlack Jesus uMfokampande liNgqida. Abafana bebedlala impela betshengisa bona ukuzethemba asibabongele ngendlela abadlale ngayo.